burya bwose mujye mwiragiza Imana mugeze mu mago yanyu mugiye kuryama nimubona bwije ari amahoro. Iki kibisi murebe ukuntu cyabaye cyaturukaga Kimisagara kimanuka kijya muri gare Nyabugogo, ariko kigonza abantu n'ibintu sha ewe ni ibintu bibabaje kabisa. Ubu none tuhanyuze bitoroshye. Imana igirire neza ababashije gutaha ndetse n'abakomeretse bakire amahoro. Mana yanjye bisi zitwara abagenzi Nyabugogo, umushoferi akandagiye feri agira ngo akandagiye umuriro agira ngo akandagiye feri. Kuri ubu ngubu bikaba yinjiye muri Nyabugogo rwagati, yinjiye muri Nyabugogo rwagati rwose muri kubibona. Ibi byose nibyo mubona. Izi ni imodoka za automatique ziri gukora amahano. Kugira ngo muri kubibona biravuga ko hari abantu kigongeyemo, bamwe bagwamo imbere, gusa ntabwo biramenyekana uko bimeze mw'abantu mwe. Impanuka ikomeye hano Nyabugogo mu buryo bukomeye cyane. Impanuka ikomeye hano Nyabugogo. Hari umudayimoni uri muri aya mabisi. Impanuka ikomeye. Impanuka ikomeye hano Nyabugogo rwose. Hano musenga mukomeze musengere izi mpanuka. Aragisereye aho akubise inshuro ebyiri zose, akavuga ko hari abari bari mu nzu imbere, igikuta gishobora kuba kigwiriye, hakaba hari n'abandi ashobora kuba asanze hari akabagonga, gusa ntiharamenyekana ababa baguye muri iyi mpanuka. Turabikurikirana muraza kubimenya 5/5. Abakurikiranira amakuru rwose. Iyi mpanuka ikaba ikozwe n'imodoka ya Volcano. Imodoka ya Volcano ikavuga ko n'uwari umuri inyuma nawe ashobora kuba agonzeho nk'uko birimo bigaragara 5/5. Iyi modoka birabona ko ikubise igikuta isubira inyuma, igonga yari iri inyuma. Imaze kugonga yari iri inyuma nayo paraburize ikaba yamenetse. Akaba ari sosiyete ya Volcano nk'uko bigaragara. Ni sosiyete ya Volcano. Hari bose hari abashaka kuba bapfiriyemo abenshi. Ntabwo ngiye muri gare rero. Sinshoboye. Ngiye muri banki.
karengeye nanjye rero bamukana karengeye ari abagenzi bari baje gutega hari n'abakora muri